قلت لحضراتكم المرة دي الريموت كنترول في ايد نتنياهو مش في ايد امريكا. قولا لا يقبل القسم على اتنين. امريكا لم تكن تتخيل في اسوأ الكوابيس ان الحكاية تصل لهذا المنحى. مش ممكن. نتنياهو هيستمر حتى يتحطم الكيان. ده كلام إسحاق بريك. אבל ביבי החליט שעד שהוא לא ממוטט את החמאס באופן מוחלט ואת החיזבאללה באופן מוחלט, והוא גורם לאיראנים להשתחוות ולהתקפל, הוא לא יפסיק את הלחימה. וברגע שהוא לא יפסיק את הלחימה, זאת אומרת, אגיד את זה ככה במילים אחרות, בשביל להשיג את המטרות יש הכרח, אמרתי, להפסיק את המלחמה. עכשיו, היות וראש הממשלה בנימין נתניהו איננו מוכן להפסיק את המלחמה עד השגת המטרות הראשונות שאמרתי אותן קודם, שאינן ברות ביצוע, לא את מיטוט החמאס, לא מיטוט החיזבאללה, ולא כמובן להשכיב על הברכיים את האיראנים, ורק אז הוא אומר, אחרי שיעשה את שלושת המטרות האלה, הוא יהיה מוכן להסדרים מדיניים. הרי במילה אחרת הוא החליט להמשיך את המלחמה עד אינסוף, עד שתקרוס המדינה, ושום מטרה לא תושג. כנראה שהעם יבין את זה רק לאחר שהאסון יקרה, ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי. מה שנוכל להשיג עכשיו בהסכם מדיני לא נוכל להשיג שתפרוץ מלחמה ישירה בינינו לבין איראן. صحيح أنه لا يمكن مقارنة الخسائر المادية بين الشعب الفلسطيني في غزة ودولة الاحتلال، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن إسرائيل دفعت وما زالت تدفع فاتورة غالية في هذه الحرب، خاصة من الناحية الاقتصادية. الأسلحة المستخدمة تتكلف ملايين الدولارات يوميا، هذا عدا على الركود الاقتصادي الغير مسبوق بسبب عدم الاستقرار والهجمات المتتالية التي تقوم بها المقاومة. ولولا دعم أمريكا والغرب الرهيب بالأسلحة والأموال لما استطاعت دولة الاحتلال الصمود لهذا الوقت. في المقابل تحاصر المقاومة وتآمر عليها الجميع بإمكانياتها المحدودة تواجه عالما بأسره، ورغم كل هذا لا تزال حماس تقاوم. الشيء الذي يغيظ نتنياهو يجعله يستشيط غضبا، والذي يسعى من خلال هذه الحرب وفق تصريحاته إلى تصفية حماس والقضاء عليها كليا، وهذا أمر غير ممكن حتى باعترافات كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعونه لوقف هذه الحرب والذهاب إلى تسوية سياسية، ويحذرونه بأنه يذهب بالبلاد المجاعة والخراب بسبب تعنته. أترككم تستمعون إلى تحليل معتز مطر الذي فضح فيه الإدارة الأمريكية التي تقدم دعما مهولا لدولة الاحتلال وتترك شعبها الذي يموت بسبب الإعصار بدون إغاثة. الكمائن بتتواصل والكيان بيعلن سقوط 3 ضباط، والامور واضح جدا انها بتتصاعد بشكل كبير جدا، وبتخرج تصريحات لاول مره، تصريحات خطيره جدا عن الوضع الاقتصادي اللي بيتكتم عليه الكيان زي ما بيتكتم على كل حاجه. التصريحات الخطيره جدا من رجل ليه قيمته، هو إسحاق بريك، قائد الكليات العسكريه الاسبق، رئيس سلاح المدرعات، الملقب بنبي الغضب، لأنه تنبأ بما يحدث الطوفان. حكيت لحضراتكم القصة دي كثيرا. إسحاق بريك معروف علاقته القوية جدا بجنرالات الكيان وأجهزته الأمنية، واحد من أهم جنرالات الكيان السابقين. إسحاق بريك خرج يقول بشكل واضح الكيان حصل على قروض كبيرة جدا السنة اللي فاتت، وهيكون صعب علينا سدادها، ومحدش سيثق يدينا قروض تاني لان احنا مش هنعرف نسدد. זה אתה צריך בשביל להפסיק את הלחימה, בשביל לשפר את היחסים האלה, כי נאבד את העולם, איבדנו אותו. הדבר השני, שיקום הכלכלה, שהכלכלה שלנו מתרסקת. 100 טריליון הלוואות, דירוג שיורד לאורך כל הזמן, ואנחנו הלוואות מאוד יקרות, ואנחנו משכנו את עצמנו ל1000 שנה הבאים. אני אומר לך, אין יכולת להחזיר את ההלוואות האלה, כי העולם גם לא סומך שנחזיר, והוא מוריד את האשראי, ומעלה את הריבית, ואני אומר לך תוך שנה, וזה המומחים אומרים, נמשיך ככה, נתרסק كلكليت. في تصريحات هي الأخطر من نوعها إسحاق بريك بيحذر من ثورة جياع في الكيان. قال لك الناس هتخرج، المستوطنين، مش عشان السياسة ولا عشان وقف الحرب ولا عشان الأسرة، الناس هتخرج بسبب الجوع. האנשים היום כבר כמעט לא יכולים לקנות, הכל מתייקר, בואו תראה את ההמונים, לא יוצאים לשחרר חטופים, אלא אוכל, אוכל, אוכל. זה מה שיתחילו לצעוק ברחובות. זה יגיע וזה יגיע די מהר. אז את זה צריך להציל אחרי המלחמה. אם היא תמשך עוד הרבה זמן, לא נוכל להציל זה, נגיע לנקודת אל חזור.
تحدثنا مطولا قبل ذلك مع حضراتكم عن الأزمة الاقتصادية العنيفة اللي بيحاول يخفيها نتنياهو والإعلام الغربي، وتحدثنا عن وضع إنه غلاف غزة وشمال إسرائيل بجوار لبنان بمناطق أساسية بيعتمد عليها كان في الزراعة والثروة الحيوانية بنسبة تزيد عن 75%. قلت لك كل ده بالأرقام. فمرور سنة ومنطقة غلاف غزة والشمال مهجر، زائد الأزمة الاقتصادية العنيفة وخروج أعداد كبيرة جدا من العقول البارزة، كارثة اقتصادية تفوق الكارثة السياسية. ولولا أموال أمريكا والفلوس اللي بعتتها كان الكيان ده جاع من زمان جدا، من زمان جدا والله، ناهيك عن الدعم العربي الذي لا يتوقف طول الوقت، معتمد على أنبوب الأموال اللي جاية من أمريكا والغرب. لكن دلوقتي الاعتماد زاد بشكل كبير جدا، والقروض بيتم إخفائها وإخفاء خسائر الكيان المخيفة الاقتصادية. إعصار أمريكا الأخير ميلتون عرى جزء مهم جدا وخلى أسئلة كتيرة توضع في أمريكا وإسرائيل في الوقت اللي أمريكا بتدعم فيه إسرائيل بالمليارات عشان تكمل الحرب ولتحافظ على المستوطن الإسرائيلي إن ما يجوعش. هناك في أمريكا من بقي في منطقة الإعصار رغما عن أنف، رغم إن أمريكا أعلنت بشكل واضح إن اللي هيفضل هيموت. دول فضلوا ليه؟ ما عندهمش أي أمل ولا أي مأوى آخر، فاختاروا المخاطرة بحياتهم لأن ما معهمش فلوس. We're in evacuation zone A, apparently. That's the thing. If I could get out, I would, but where are we going? Everything is booked. There's nowhere to, unless you're hopping on a plane and evacuating your family, where is everybody going? I can't go north. Everything's booked. I would have to book like an Airbnb or something. Because I can't afford to do that. We just have to hunker down. Like, that's literally all we can do. And I just feel like we're sitting ducks now. So even if they do mandatory evacuation, I don't know where am I supposed to go? We'll be the first zone to evacuate because we're zone A. They already did mandatory evacuation for the beach. Where am I supposed to go? Unless you put your family on an airplane, which I can't afford to do. الناس دي في أمريكا اتطلب منهم يكتبوا أساميهم وبياناتهم على دراعاتهم عشان لو حصل لهم حاجة. هذا الأداء اللي أمريكا مش قادرة تنقذ فيها مواطنيها، كان في قبليه تصريح مستفز جدا من ليندسي جراهام السيناتور الأمريكي لما اتكلم عن الإعصار السابق في كارولاينا، وقال إن دعم إسرائيل أولى من دعم ضحايا الإعصار. ده كان قبل أيام من الإعصار المخيف اللي ضرب فلوريدا. You know, I've been going all over South Carolina like most people. I hadn't slept much. But look what's going on in Israel. Our friends in Israel are surrounded by people that want to kill them, destroy them, a second Holocaust in the making. And Biden says be proportional. They're running out of ammunition in Israel. We have to help our friends to keep the war over there from coming here. ليندسي جراهام صديق ابن سلمان الصدوق كان لسه مع نتنياهو وعمال يدعمه في الجرائم اللي بيعملها، وعرضت لحضراتكم تصريحاته. ارجع لك لنبي الغضب في الكيان إسحاق بريك اللي مش بس بيحذر من ثورة جياع، بيحذر ايضا من حرب اهلية. شوف، رغم كل الدعم، خلي بالك، الوحيد اللي حذر من 7 أكتوبر בכל תפסילها كان ذلك الرجل. דבר שלישי, שיקום הקרע הנורא בעם שנמצא על סף מלחמה אזרחית. אני לך אומר שני גושים, הימין, המרכז והשמאל, שנאה תהומית. יש כאלה שקוראים למרי אזרחי שיכול להתפתח למלחמה אזרחית של אחים נגד אחים. אין שום יכולת היום לחבר את השנאה הנוראית הזאת, ואם לא נדע לעשות את זה, אנחנו נאבד את המדינה רק בגלל הפיצוץ הפנימי. אי אפשר להחזיק מעמד עם מדינה שבה חצי עם שונא חצי עם, וכל אחד עושה הפוך מהשני, ואלה קוראים למרי, ואלה קוראים לאחרים בוגדים. פשוט לא צריך לקרות כלום, שם נתרסק. الاقتصاد بينهار، بيتحطم، ونتنياهو قرر انه يستمر في الحرب الى ما لا نهاية.